imini yesabatha mayibethe kwabantu. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha sihlabelelo senkumbuzo esizukulwane senkumbuzo ukuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Inkosi ebuhlelwa amaNazaretha. Sizocela kubantwana baNkulunkulu bonke abakhona ngaphakathi amenteli ingcwele yayisuthi izwi ukuthi ngaba kwenzeka ngayakhohlwa ukufasa inkinobho phezulu yeshethi ngoba kuyenzeka ngephutha. Sesifikile-ke kulomzi wemanga onyazi lwezulu owehle ezulwini weze emhlabeni ngoba uzothethela amacala okhokho bethu abahamba bonile emhlabeni. Sesifike kulomzi ngicela ukudlula kule ndawana ephuma ezulwini kutshelwa abantu bonke abakhona la ukuthi abantu mabasuletha amazinyane bezonikela ngawo la. Abantu baqhubeka nokuletha amazinyane akhala nje lapha ayilonini kusho ukuthi bawasuse konini bawaletha. Leli gama seliphume ezulwini ukuthi abatshelwe umshumayeli manje ukuthi abatshele abantu ukuthi abasuletha amazinyane. Amazinyane athwala izolo ezinzima zabantu amazinyane bese fika yafa ebuhleni. Njengoba bengekho nje uwathatha lamazinyane wasale uyothe kuyo ubaba ngoDisemba ezayo uyafika lamazinyane asefika. Usazothetha liphi icala lamazinyane asefika. Abantu bakaNkulunkulu batshelwe ukuthi abalethe ibhuzaza. Hayi amazinyane leso sungahlaba wenza imbeleko ngaso wenze ingane. Hayi into ngeke ihlabe nawe esanukubisi ingani. Abantu bacelwa abantu nawe utshela abantu bathela alethe imbuzi enhle futhi ngisulethe lento oyibona ukuthi ungathi yafuda bese uthunangisa ekhaya futhi. Leke enhle noyibona ukuthi uma uyihlaba imbuzi ephila hayi amazinyane. Amen. Amen. Sizocela ke ukuba singene enkonzweni yalolu suku namhlanje. Abantu abazofakaza kuzofakaza abantu abathunywe abakubo ngalomuzi bekhulume ngalomuzi. Hayi ukhulume umlando wakho ukuthi kithi wenzekani kwenzeka ukuthi kithi kwafecha lokho yokubuza kubashumayeli. Kodwa nje umuntu ozokhuluma la ozokhuluma ngento ayitshelwa abakubo ngalomuzi nayitshelwa amakhosi asezulwini ngalomuzi. Umuntu ozoza ngapha uzodlala bazoba bathathu ngapha entayisithi bathathu ngapha uJamengwe hlangane nentombi zeThethele. Umshumayeli yena uma ephethe indaba noma umkhokheli uma ephethe indaba noma umfundisi uma ephethe indaba uyahlabelela ufika umbhobha ngamuke ahlale endabeni. Namakhosazane womdlalo uma ephethe indaba uyahlabelela ufika umbhobho angamuke ahlale endabeni. Bonke abakwenzenjani inkosi yobabusisa. Amen. Umuntu uthi ngusibani wakwabani endaweni ethile ngaphansi kwenkosi ubani abese hlale endabeni. Hayi ngaphansi kamfundisi noma umvangeli noma umkhokheli umshumayeli cha ngaphathele ngoba sinabantu abangegqokile imvulo emhlophe la abangazi ukuthi umshumayeli wakubani umkhokheli wakubani. Ngakho umuntu nje usho inkosi kuphela ngoba nawe uyazi ukuthi wakhele iphi inkosi. Bonke ngabonjani inkosi mama Nazaretha unyazi lezulu. Amen. Oguqile uSandiwe abantu amandla entabeni zaseSwatini ngaphansi kwenkosi uDlamini. Amen. Bantwana benkosi ngizocela ukuhlambulukela ikhehla elivele insukwini
ngicabanga ukuthi bekuwulwesine kulo leli viki elithi liyacela ukuthi ngizolicelela umusa uNkulunkulu ngoba lenza icala la lethu kwainkosi yamaNazaretha uShembe lithi ke leli khetha ukhona nokuyela wenzayo lithi malibala ngathi laganga nangaye namthakatha kodwa manje into eyinkinga ngivuke ngibulibele okunye kancane lithi ke leli khetha inkinga uShembe ulimisile phesheya kwethuna alikwazi ukuhlala phansi malike lathi hlala phansi uShembe yakubuza ukuthi uzohlala emhlabeni ngabanga ngoba wena wangithuka ngizocela ngoba lishilo ukuthi liyacela ukuthi ngilitholele imbuzi ezimbili ngizolucelela umusa kuNkulunkulu wamaNazaretha leli khetha-ke lavela ngonyaka 2020 la inkosi langayibona igugu ekhona idonsa abazali bami esigodini sosizi kwafika ikhetha lokuqala lagugu enkosini hamba nenkosikazi yalo lacela enkosini langa lathi baba thina sasingazi ukuthi emhlabeni nasezulwini uNkulunkulu uwe kodwa siyacela Shembe ukuthi usenzele umusa usingenise ezulwini lomndeni kwase kuvuleka isango elikhulu ngakolunye uhlangothi ngase ngibona igugu zabantu eziningi ngokumndeni lavulekela isango langena lelikhetha amen kwase kuphuma ikhetha lesibili ilona lele ngicabanga ukuthi lizocelela intethelelo kumveli ngami lathi maliguqa enkosini lathi Shembe mina ngaphiza ngenje emhlabeni ngiyacela ukuba abadeni basezulwini akhulume naleli khetha ngoba manje izinto abayikhuluma kumina ezinye zazo kwezingqaka ngoba ngo-October odlule kade sibethi inkuleko la zizobathethela amacala bengakaze beveleke selokhu silindile kodwa into eyenzakalayo bathi kumina mfana sivumelene ukuthi wena fanele ugane kodwa uzogana isithembu ufuna uzivusele umuzi ngoba mfana into ekhona mntana mnezinto esifuna ukuzolungisa emhlabeni ngabusha libuye labuye leli khetha evini elidlule lazothi wena mfana namanje wafuna ukusakhela lo muzi sakhela kwona sezokuvala indlebe ngoba kushuda uze endlebeni inye nje into engizoyicela uNkulunkulu nakumveli ngami nakubona belalele ukuthi abakhuluma iqiniso ngoba abakwazi ukuthi bethi kumina bezongivala indlebe benganginika ngalutho engathi ngingawini lodwa ngandle imali ayikho into abanginikeza yona abanginikeze bese ngiyabenzela behambe phambi kwami futhi bengihole ngomusa uNkulunkulu akakupha amandla nkhayisuthi amen nali khetha livela ba leli khetha linezono ezina zonke izono zabantu bakini ngoba lathumbe nqaba amen hlangana nomndeni ngoba senzela kakhulu ukuthi inkomo enjani abantu abahlumeza uNkulunkulu abantu abahle basezulwini kuyadinga ukuthi baye uNkulunkulu qala amen okhona phakathi kwemihla yethu bayozwa izwi lakho uShembe Kosi thethwa kanjani icala lomuntu owahlumeza wena ngesipho sakho abese kuNkulunkulu uShembe ukhuluma unyazi ukuphelele amen bese bekwazi ukuthi bathethela kube imanqake bezogeza abantu bakini babagezile ngoba bavimbe leli khetha elathuka uNkulunkulu awukwazi ukudunga umpulu ungcolisi bese uNkulunkulu awugeze lo mpulu funeka uphinde ukwenze lo mpulu uzugeze ngoba lelo khetha ladunga umpula wena nozalo lakho bacela abantu bakini ngoba sebeze bayisholo ukuthi uzane ngenkomo embili uma bengashongo ukuthi inkomo embili kufanele ukuza kuNkulunkulu Nkosi nali khetha livuma ukuthi lakuthuka manje sekuzwa Nkosi uzothetha kanjani icala ngoba selisholo lona usekhulumile noNkulunkulu zamandla ezoyinkomo qala uzela abantu bakini esanamaqhubele inkomo uNkulunkulu akazi bageza uNkulunkulu udungekile bentungwe ikhetha kini amen Nkosi kusizwe Jesu amen ngiyakhetha inkosi enkulu yaseNtshonalanga yaseZulu amen ukukhuluma umsiko umuntu ebuza uSpika endlela eswatile basenkosi umswati wesithathu amen babe labasenkosini indzaba yakho kude la ikhuluma levele baba uMqalo endlela idlantathamayekisa kepha kubuso benyazi wezulu amen indzaba yethu manager indwele ifune kabili yakapha kude seyakhabuma kabumalume
bangela basenkosini ekhaya ukhale hlupheka kakhulu Kiko nasenda bethingendeki wasemkalo wendlela yafika usizo omncane kwa ngonsi afika ngasomo lesikhathi amflathele ngase ngisemini ekhuluma umkalo wendlela lo sisi usho ukuthi wendekane kuyena yakho la asiyophike kahle wase uyagula lo sisi kakhulu sakule umkalo wendlela kanti sengivile mina ukuthi khona khaya emphefumulo la kuna bezi emphefumulo banasendlini nembala wena sisi la yakhala lapho indlela kafakusi wase uyavela ukuthi ekhaya kunemviwo sabuya umfana majiya sawekazi zabayindliwa waselule umfana majiya manje hambani thatha isuthi libinge endelana nathi nemambala sendanjalo ngile basenkosini kwase kuyakhanya empilo ngeqhubeka kwamalanga kwafika isikhathi ukuthi asapheli ekhaya abantu labadzala lensana nemambala safika ekhaya emphefumulo wasuka kwamajiya sesitakile letifu sesitakela uhlelo ukuthi asifumbathise futhi sikwazi ukuphula leti imbuti nenkabi amen bangela basenkosini lokwetekile sizahamba kungene inyosi ekhaya libulo la ngendli kama lomntana bamkhayela ngasemsebenzini basi nathi inyosi ingena sicela sithela imali sikubulala ngase ngingatibulali ngoba khona sisi lokwathi ukuphuma nabantu basebela kamoya asibuke umkalo wendlela ukuthi inyosi sokusindalo waphendula umkalo wendlela singatibulali abantu labadala la batholuwa ukuthi iphila kanjani endana lapha ekhaya nemba sihleli inyosi sayisiza ngase ngehla nekhaya ngase nampekhaya nguluma yini ngathi nayi akasiyo labadala yasa nguma yawo yanwela phansi lamthekula kwasufala iningi inyosi wathi yakuda umkalo wendlela sisi wathi hayi bantu abadala sebafika bahamba bana tshela lenkosana le ikhulume nalabantu labo ukuthi bahambe babuye labakhamba khona ngase ngiyakhuluma naleti inyosi kahle sisalehlalo ngasiya ngaphandle tase siyahamba abantu basezulwini amen namuhla abantu basezulwini umeli wena ngemali lapha kwenu kuna sisi wami lomncane lomkhalisi sisi wami lomncane wenza yasiyakhula le ndoda yakhe samgeza wafika umkalo wendlela wasasemgezanga kahle asambe somgeza ekhaya emphefumulo silapha nje sogeza yena ekhaya emphefumulo amen bangela basenkosini lokunye bangela basenkosini kunakunakethu sanikela izithombe satiphelelisa lesitana kanti nawunakethu labanye abantwana labangatiwe base bayavela labantwana umkhalendlela wavela hambani nithela ekhaya emphefumulo awunikelela lo mntwana uzazongena emndenini amen ekhapomake ngintika ekhapomake lesinayo bacela uthemba sibambise kakhulu ngoba basima Nazareth bakhona bona basima Nazareth bahamba kancane abayifuni lento sicela ngeshembe asiphe amandla ukuthi ngoba bekunenkinga ukuthi umuntu ungatholakala wafika umkalo wendlela wathi asambeni siwela ingozi ethelele umama Lungu wahlala emhlabeni washiya inkulumo eqangene emuva ekhaya nembala zahamba zona ingozi ethelele zabuya ekhaya emphefumulo zabuya nikela imvulo kwaso yavela ukuthi lekhaya ingolile azange hladluluka namuhla nje sesimbuke ukuthi sihlambulule ekhaya kawomalume nawomalume futhi ngomakoti bakhe malume bami labahlambukile amen lokuya ngile basenkosini ekhapomake lesibane nawo uthi lezawo ekhapomake abakhona umuntu ngokungahlutha wakuwa kuphi ngoba umfana wokuqala wamana manje ke boko manana washona lo ngokumaka wamake wafika ngempalo endlela wathi asambele sifune lezawo wamlayela sisibuphi nembala sama safika sayithola lezawo siyacela ukuwashela ukuthi abe kunye nathi ukubona sawela amen Enkosi asecheni unyaka wezulu Nazareth umfana wafeka lo Endozuma inkosi
umzo ngiyapha izothambuka lathi ngesuku ngabona lapha ngakhe khona elovu kunenje around engaka ngabona ngicela amabutho phakathi ukhona amakhosi phakathi uthe maqeda lapho ngabona ngokuhamba kwesikhathi ngabona umgodi amabutho engena phakathi bephotwa phakathi basiyagqitshwa baqale washiswa base beyagqitshwa ngathi kwenzeka uphinde futhi sale safika ney'mbuzi ey'mbili la sazodambuluka enye imbuzi kwakuyokushadisa abahamba bengashadile uthe ngilele ebusuku ngabona sisehleni kugcwele abantu abaningi eParadise ushawulayini intombi ngapha kubizwa insizwa ingene njengoba kushadiswa nje eParadise ujatshule ukuhle kumnandi beshadiswa ngaleyo ndlela bevunyiswa kukhona umfundisi phambi kwabo amen uphinde futhi uma wami wavuka nesibonakaliso umbona ngiqhamba ehleni isihlangana kwaBhekisana uyakuzwa umbona ngiphethe imbuzi ngapha izinyane lembuzi ngiphethe ubhoko ngapha uyakuzwa uvela ngithi suke ehleni uyisapho lembuzi ngithi ngiyobaba uthangise ekhaya emphefumulo angazi lokho ngathi singicabangela nangoba ukuthi hleze kube khona imbuzi esizele kulezi kade sasihambisa amen ngizodambulela ukhokho wabo malume ngake ngambona esibonakalisweni elele emveni kwalokho uhambe isikhathi-ke ngabe sengibona ubaba uMqalendlela inkosi uthe nxa ngiyiqala indaba nje ngathi inkosi yamakhosi kunokhokho wabantu kwamviva wathi sakhuluma loyo uthe ngokuhamba kwesikhathi wabese ngibambe ingcikitho esifubeni sakhe wathi inkosi inkosisi uma sengibuza ukuthi kwenzakaleni sengiyayithola indaba wathi cha ukhokho lona ozalo omkhulu wenza omkhulu umonakalo inkosi ilanga babengayiboni ukuthi ubani wayehamba noMqalendlela babe nokukhuluma ukuthi bona bazophathwa kanjani isifundiswa ayimathandla amakhetha khonela kwamabaso khonela kwazungu bese kuwuyena ukhokho wasiya uyena wahamba phambili wona wonke lo monakalo kangangokuthi khona ngisho lethempeli inkosi ilanga eyathi alibekwe leli thempeli khona lememoto komalume yena ukhokho lelo thempeli engathi phela wayelwa eDansuse leli thempeli wayesehlukile ekhambeni kwakhe emhlabeni awaziwa ukuthi isidumbu sakhe saphela kuphi ngoba izingane zakhe kwaphendwa kwaba izangoma ekhaya wonke umuntu kwagcwala abathakathi bonakala kwaphela ekhaya wabe sethi ngeke kulunge ukuthi ngafela kulo muzi bazomphendula bengenza umkhovu ahamba wayosithela asazi ukuthi waphela kuphi Banazaretha ngitake ngizohlambulukana nalokho ngoba kade ngihambise imbuzi ey'ntathu sayihambisa khona lememoti sathola umalume bengamazi kade ngangilongiswa ngaye siyokhuluma naye ngocingo ukuthi mshana waqala wangifona ngolwesibili wathi mshana ngibone esibonakalisweni ngathi kanjani malosi akazi sihlangane nawe wathi ngibone esibonakalisweni kade mhlaba omdala usho ukuthi lamana obaba benoma obaba ubaba ozala yena nobaba ozala uma wami wathi kade mhlaba omdala ngabona wena mshana ngisanjani uthi bekulokuthiwa mshana uthe mangikhonisona kwakamikhethe dala elikhekile la indlebe lifaka ungiyane ekhaya kwathiwa uyena umshana ngizolandela yena nizwe konkantela khona sengithi-ke mina hleze malume kubeliwe lamakhetha limbethe kulungile uma sesifika lena sesiyafika nomalume nomzala wami singene endlini yangasenhle nalezi imbuzi konke sebusuku ngithi ikhathi kwamtela kothela
Ngithi-ke malume khuluma biza zonke izindlu yazazi wena ayibize zonke izindlu ukuthi iphelele nazi ipahla ekuseni siyahamba siyekhala imphefumulo siyothetha amakhala phelelani lonke la nangempela uthe siphuma sesithatha lezi mbuzi sisifayeni indaba yakho safika kugcwele inkomo esingazazi umhlambi silpha phansi ngakho-ke maNazaretha ngithi inkulu indaba le ekhala emphefumulo uNkulunkulu uyasebenza ngendlela Inkosi kusenizwini. Amen. Ngiyayikhetha inkosi seParliament. Igama uzabona nokuqembu uzoyiqonda kaphela. Uzonakhona ngaphelanga malume. Izothamela umndeni wakomalume kaphela. Phamisi. Uzothamela umndeni wakomalume kaphela. uNkulunkulu uzala umama. Oke wavela mina Ovavela mina engichaza ukuthi embuzo ukuthi njengoba ngiyathatha kuqhamuka na ngithi nangazi ungangethusi lokho iyaswabona belize umlapha ezolapha ekhaya waphakamasela abantu bomndeni sebethi ukuthi nalo lokho omuthi baphuma njengomalume sifana azamsele usisuka wathi nathatha ngokuphinde swakho uthe sokunjalo kwasevela indodakazi yakho yona saxabana nayo emzalwana isitsho yakhe apha awusosoza lezi ezisenza sokumalume ngase ngizofana ngiye ngoba phela khona fana umcela khona ngithe maqalile thela bonke abangaba bekulo unyama okuthathana bengazwanga ngoba sekambe kwamba ovela indodana umzalwana umshana engasila ke sedulela endini ethamphume emzini wakho kwakho usevele ngoba wahamba ukududula usevele wathina malume akanga khona athi usakhalele la kuzothi bilo ngakhala la akaze kusuke ngicela wena ukuba uwena uzovele kusuke bithi umuntu ngabe nabo abangabelimele nawe kwaziwe nawe kujulile wena labo abantu bonke ngokududula bese ngivulekela kubaba engimcela naye umuntu aphela khona la enkundleni yasejele nako izinto zakubo nako ukuthelana amanzi amnyama babona abantu kuzicela ushebe amkhambele bona ukuze bathakazele izobona uze lulu izinto zangayiluzi zithayilunga sihleke zonke ngicela ushebe futhi angikhuthaze ngendlela yokona elizila ngoba kuyafika ngiphatha amanzi njalo ngibhuleka kodwa manje ngayibonda ukuthi kodwa mase ikhona into emphefumulo engafekele ekhaya ngalo ndena la ekhaya ngathi ngifika Nazaretha ngazilutho ngaphansi isandla lephapheni tatha ngithi kusiphambili alufika ngithi uNkulunkulu abe nami konke engizamayo makuzamele kuvulele iminyaka evaliwe inkosi ngithole nesifiso umndeni wakubo nakakomalume mina sesiwami lokungena uNkulunkulu umqalo wendlela afika kuye ufikile kuye wathi kwakwenziwa izithathweni ukuthi indoda ke ingaphumeleli ngoba ugadama kwakho uyagula kepha konke kwakhe kuphethele emuva wasekuvela babe lo mntalako wahamba emhlabeni naye wathi babe hayi lokuthi indoda ezathelweni ingahambi kahle mfanami walakela ingelosi yaphuma kuye uyaphinda nje wathi uyakhala baba wathi lo mfanami usasizini kakhulu utawuhamba kusemhlabeni ngoba ingelosi kaShembe yasuka kuye ngoba ayingcolisile kwafika isikhathi wambita wathi bantekhale emphefumulo evalengane bhelile ngeta ngafuna ukufika wasiyafika umqalo wendlela kaDadewethu omncane wambita sasithethile lapha ephulile imnyama indasamade wetebeni wambuza wathi mtshelele kusukela empilweni yakho ufika emhlabeni wenzeni ngasi baba ngosamakhosi wasingafihlutho akukho enakwazi kwenzile hayi mawukhala uzobaleka uNkulunkulu ngiyakhala wathi angikhulume konke
isisu saphuma ngomphile esibhedlela umamgula sena 6 months kwase wakantela ekhaya ngasikhaba bambadelana kwase khuluma kunye kwase le ndoda ibelelezanisa nase baba ikhona yasiyahamba yobelekana wabela ngale umkhala wase hayi thina sibonanga ngibelekaya sikwathi umswena wakwalotsholo ngase babe ngilotsholi wasikhanda nahaswazi wasimbonanga lo muntu wasi ngibabele ndoda lo leyobola usaqala kuyona manje ngase ngisaqala kuyo wasi namshola khala phefumulo bafowenu bahambe nawe bayokiyo ukhulume noma kuna phambi kwethu manje noNkulunkulu phambi kwayo sibuthi yona iyavuma sebesikhona nathi silayele ukukhuluma kona noma kuyafika na khuluma kunye le ndoda nenzani nayo ngathi babe besamba inyama ngoba besebenzisana ngambalekisa ngemali futhi wathi nami ngelozi yakho yalahleka lapho uyaphinda nje umsakathemba awunalutho wena awunasibusiso wakawusika ubhuti wami mlamako usinyile yena kwafowethu wasakhiphe imbuzi ezekale mphefumulo azongeza nami khiphe imbuzi namuhla njengoba ngibona ngizona ngiphilosi Because kusengumbile amen. Yayikhethi ngosenkulu unyazezulu. Lokhulumayo uyinikezele ehlutluwe ngaphansi kwenkosi uNgwani. Manazaretha ngicela iselo Thembe ngoba lezi mali kumele ngabe kade ngayikhuluma kodwa ngenxa yokungaqondi ngitshela ukuthi amaphupho nje. Usangiyophile ngilapha ekhaya ngafike ngasabathi ngase ngwele emuva ekhaya ngisema ngwele emuva ekhaya ngase ngidaselwa zindlu kakhulu kade besezingcono ngabona ukuthi kusho ukuthi ngephutha ngenza kufanele ngikhulume lezibona ukuthi ngibahlambulukeli ngicela uqale ngibonge ngakushembe ungisindisile into leningihlumeza kakhulu ngoba kuningi okungihlupha empilweni yami ngisema ngijayele ukuhamba ikhala emphefumulo ushembe wasengisiza wangibobela idimoni bengihlezi ngikuphakele nomphesiza ngaso sonke isikhathi kodwa ngisema ngifika emphefumulo ushembe wanqamula lokho akusenzeki ngicela ukudlula esibonakalisweni esavela ngo-2023 umama wayekade lapha ekhaya lomphefumulo wathi mekuyele ekhaya ngase ngibona ekaleni kwami ngiyobona umfowethu oboshiwe usejele kuyimanje ngangiyombona mina ejele kodwa wafike wangidida kakhulu ukuthi ngathi uma ngifika la ngangibona khona ngifika ngejele ngafike ngamfika ehleli esibayeni eboshe ngozakose emaqaleni ngafike ngambona ngathi mangiceda ukumbona mase ngiyahamba ngingabhalisa kuye eceleni kwami ngabona abantwana abaningi begqumagquma bangumsindo ngase ngiyazama ukuthi ngibaphuze oyedwa wangikhiphe lumese efuna ukungigwaza lowo mese ngagcina ngikuthathile ungakumina ngase ngiyabaphuza futhi owesibili ngathi thulani umsindo mhlale phansi ngase beyatholeka bahlala phansi isibonakaliso esinye esalandela lapho kwaba inyoka i-brown engayibona yazi ngathi uma ngiyibona le nyoka yasiphenduka iba yintombazane njengathi ingangama ngiyibuka noma indadlana kunami le ntombazane yathi uma ngiyibona esibonakalisweni yase ingibuza nganginomama esibonakalisweni ongizalayo yathi ingibuza ithi mama ningibheka ngumuntu noma ngisilwane ngisathi ngisafuna ukuphenduka ngisazi nokuthi angizothini yathi iphenduka mina kuqala futhi yathi angisiyena umuntu mina ngiyisilwane emva kwalokho yathi singicindezela kakhulu yangihlasela khona ephusheni kanti vele nje ubuthongo angibulali kathi sengiphila ngokugqokela uNazaretha ngiyobe ungicindezelayo ethi ukhamba nje uyisiphetho uyisivunguvungu ungicindezela kabuhlungu lo moya kuleso sikhathi leso ngiba umuntu othunjiwe ozohambe yokubulawela kwelinye izwe isibonakaliso esivele kulo nyaka ngoFebruwari isibonakaliso ngibona ngifele esempeleni ngifele esiteshini sencema uma ngifele esiteshini sencema bese kuphela ubhuti nje engamazanga ukuthi ubani lokhanya ngokwebala lo bhuti wakhuluma kimi wathi le
Enkosi kuselizweni. Sika lantando. Saya ngakhulumela ngazokhuluma ukolo ngakhulumela. Ngakhuluma baba asizwa lutho. Ngizama ukufisa. Isoko lesisalambo. Isithole nje mina ngihamba noma Fatima. Kambe wahamba kanini enkulu inkinga ngoba ngasuthi wakesipho Kadangena sonsa. Ini kesa mina ko. Basi mina hanga. Uye kumadobela na. Amsize manje. Uzizito zakho idungi. Wamanje izinto zakho ngeke sese. Ngase ngithi mkhulu. Angikwazi mkhulu mawethu kuhlala kaso. Angikwazi mkhulu. Kwaza qhamukiza ikwazi ezithu zafike zabhukuza ikwazi zathi nangu umntwana ethaka kwazi wathi umkhulu ngithe akahambe aye kumalume wahamba ngisacabanga ngoba angiyazi kahle kwase kufika isikhathi sokuthi ngihambe ngiye khona ngase enganeni yami ngathi hayi namhlanje ngicabanga ukuthi ngivume kusasa ngihambe ngiye lapha kuso. Yathi ingane ma ungakwazi kanjani ukuhamba endaweni ongayazi. Kathi impela ngisekufanele ukuthi ngahamba kusasa ngihamba nayo ingane sikwazi. Safike sagibela eThekwini. Safika eMandleni. Wasifika eMandleni Iqoqo ekhuluma kwawa usuyana usuyelula safika sahlala sangena saphuma cha ngamnika kwempishane thola ngakathola ke kaZulu ngihamba ngasathola base ngibuya ke ekhaya ke ngaphinde ngabuyela ukuze ngikwazi ukuthi fanele ugogo wathi ufuna imbuzi asisibongweni ngangena esibongweni ngakhona lapho ngangena esibongweni kwakuhle kwaba nenkinga emva kwalokho umndeni wangangithanda ngabuya ngeza la yonke into bayangitshela ukuthi angenze ukuthi yonke into bayangitshela ukuthi angenze ukuthi usibusiza ngazochazela abashomani ba uzochazela impela zenjani uma ndawafungane uNkomazi kaDumisi ngaze bezophakamisa isibonakaliso esibonile emzosabulo lesithathu ngolesibili ebusuku mangilele ebusuku ngibona engathi ngisebusheni mangisebusheni lapha ngingathi mama ngedla wasekuqala umlilo ngabona ngazathi umlilo wavuka ngathi yavutha lo mlilo ithe usaqala ukuvutha nje lapha sengathi emadokotweni wase ngiyaphaphama nokunye futhi manazalethe ngizokuhlambulukela kade ngakubona kodwa ngingazi ngifuna lento into lento engiyibonayo engizwayo engathi ngelila kwathi ngelila ngihleli nje ngilele ebusuku njalo waqhamuka umuntu wathi usunikelile impela ekhaya emphefumulo kodwa akabanikeleli uhlobo lamandiya angazi ke manazalethe ngacela ukuthi kwasebusheni mangukuthi khona kade mhlambe ngilini wakithi wathola mhlambe umndiya ngiyacela ukuthi kwasebusheni ukuthi uNkulunkulu ungashemba ngibhezele noNkulunkulu akhumbule uNazaretha esingwengela uNkulunkulu omkhulu wasebusheni avikelele umuzi wasebusheni nomlilo nkosini ngiyayikhetha inkosi yasePhalameni lokho kuqine ubancamile owakamathi kwamahadingi kwamathi ngaphansi kwenkosi yakamathi ngizohlambulukela isibongo sakamathi sike sazama sithi singenisa abantu abadala bangavumi ungena
bathi bona ngeke bangene bafuna ukuzogezwa ekhaya lomphefumulo. Ngiyacela-ke Thomas ukuthi sesifikile-ke ekhaya lomphefumulo siwumndeni. Siphelele-ke sonke bakhona esihamba nabo abanye babambekile ngey'nkinga ey'thile. Siyacela-ke kuNkulunkulu kaShembe ukuthi mase sibhekela sicela ukuthi basembathe sihamba nazo-ke iy'mbuzi eziwu-7 sizobageza. Ngiyacela ukuthi bavume ukugezeka balahle konke okuba bakwenza bakususe nakithi nezici ziphume kithi. Ngiyacela ukuShembe abakhumbule nathi asikhumbule nalaba bangavumanga ukuthi sihlanganyele kanye nalo mcimbi. Ngiyacela uShembe angene enhliziyweni zabo bakhumbule lokho nabangakholelwa kuShembe. Ngiyacela uShembe ukuthi abahambele nasebuthungweni mabelele afike kubo ababonise ukukhulu kukaShembe nokuthi ukukhulu kuShembe ubaluleke ngani kithi njengoba siphila noma sedlulile kulo mhlaba. uNkulunkulu abesamandla esinyazweni. Amen. Bandla lenkosi lokhulumayo ayandiswa isibongo ngikwazi ukusisho ngenxa yey'nkinga yesibongo kwasesikhosi. Sibongele mina abantu. Bandla lenkosi ngithengilele ebusuku uqeda kwami ukuletha isimaya ekhaya lemphefumulo ngenyanga edlule. Ngathi ngele ebusuku ekhaya ngaphupha kunomfula ongcolile. Mengithi lo mfula kube khona osisi yasisamumazi. Wayegqoka ibhuluku elimnyama eqine nangamahepisi. Emile emfuleni. Mayimile emfuleni ethatha usobaba inyoka mahamba phansi. Ngisathi senjalo kwisibonakaliso sengibona igazi selilantanta khona phezu kwamanzi. Umfula usekhaya egcekeni. Kwathi senjalo kwamakhelwane engathi kwenziwa umsebenzi engathi ngibuyile ngisemakhaya eSport. Nakuthi senjalo uyangibuza ukuthi hawubuyile, ngithi mina ngibuyile. Ngathi khona kwenza umsebenzi, ngithi mina ayithathela ungiphi iqhaza. Hayi ngidlule. Sathi senjalo engathi sesiya emfuleni wangakithi okuthiwa yiCwicwici siphethe imbuzi ngihamba nabasekhaya. Mengihamba ngiphethe siphethe imbuzi emhlophe. Mesihamba endleleni le mbuzi le iphenduka kube ibe yingulube. Kusathi kusenjalo ngathi usobaba useyasijaha. Kuthi kusawayizolo kuzongena isabatha kulungiselela isabatha. Ngibonakalisa u-anti udlule emhlabeni ngo-2022. Kusathi kusenjalo kusemnyambeni ngathi sebusuku amehlo akhe awajabulisi. Engathi uthi kanjena uhleli nonyaso kodwa inkulumo yakhe ekugcineni ayibanga yinto ukuthi utheni ngoba ekhaya kugcwele iy'thixo ekhaya kuziwanga ngenelwane uthi noma uhlangane no-anti usabe ngisho ukumbingelela ngoba ngeke ezedlule. Kuningi bantwana benkosi nesibongo njengoba ugogo eyisangoma bafika kuwe bethi akashintshe isibongo sakaDlamini. Ugogo wavele wathi asishintsheni isibongo sakaDlamini sosobiza uMadlala. Asazi ukuthi kwenzakalani. Kwathi senjalo izolo esikoleni sangasekhaya ngiyabona ubaba uNyazi lwezulu. Ubaba engathi ngihamba naye esikoleni ngathi ngiyinkosazana yangaphakathi. Ngihambe nobaba ngihambe noJehova ngathi ngixoxa naye ngithi baba ngangifisa ukuhlala ngaphakathi. Angisakhumbuli ukuthi uJehova etheni. Ubaba eshintshe ingqondo mase ngithi baba uNkulunkulu uShembe mese yahleka ngathi ngimlandela ngemuva eyongena ebhenini elimhlophe. Siyabonga uMbengqanga uNyazi ukusukisela umphula wasezulwini olethe ezweni lasemaphatini uba size sizokhonzela abazali bethu uba uNkulunkulu abafake lo mphula abageze amabili agcwele ey'nhliziyweni zabo ngoba abakwazi ukudlula nabo nalamabili baye ezulwini lomndeni. Siyambonga-ke uSomandla. Sesicela-ke uShembe okuyena wabadalayo ukwaphinda bakhithaze abashumayeze balivumise nasezulwini ngoba labahlula besemhlabeni. Kunomthandazo la olotshiwe la kulo mqingo wakithi wasezulwini esihlabeleni sokuNazaretha. Ngisazi ukuthi kodwa
lithi masizazi indlela zonkulunkulu wethu. Abazali bethu basemandulo nabayizona nabakuthanga basazanga indlela zikaNkulunkulu wethu. Baqoma ukwazi indlela zikaNosifa. Kodwa bona bengadalwanga womubi. Wonke umuntu udalwa ezulwini lasemhlabeni ophakama. Udalwa uShem. Kodwa manje sefike emhlabeni abeseshika aqoma indoda angazange izindalo. Abazali bethu bakhonza iThixo. Yizo lezi ekhulunywa ngazo. Bengicela kuSomandla ukuba afihle umngane bami abese ngiphela kizo engizolendala ukunakelela abantwana bekhuluma bade basuthe abazali bethu bavunise kaShem mayibongozi. Esihlabeleni samakhulu amabili neshumi nanye 219 cela uShem bangiphize ngoba lelami liyasha. Besilezwi izinkulungwane nezigidi zilapha webabamkhulu zehlulwa izizakho webabamkhulu. Thambisa izizakho elesithathu lithi izinyembezi zodwa webabamkhulu kulesi sigodi sosizi. Weyizwa le ndaba exoxwa umntwana wabantu uthi okade ekhuluma mayethi uhlala phansi gogo wakho ubuza umqamelo uhlala emhlabathini kabani ngoba wangithuka wangibiza ngemalasi. Bathi bahlele osizini inyembezi zodwa lapho behleli khona. Lo mfowethu ade ekhuluma nenhlanhla ngoba owakukhokho uzowaqhumuka wavela waqhumuka waphuma ethuneni wazozibika ukuthi mntanami ngiboshiwe njengoba ngiboshelwe ukuthi ngathi uNkulunkulu noma ngabe kuthiwa lokho kuyizulwane sayizona kodwa lokho kuthiwa uNkulunkulu kwehlele izulwane ngaphambi kwakhe zeyinkulungwane zolimo lonke lomndeni ithi inkosi inyanga yezulu mawona ukhipha abantu bakini ezulwini. Mawona ukhipha abantu bakini ezulwini. Mawubakhipha abantu bakini ezulwini beya ngaphandle kwezulu ukhonani ngaphandle kwezulu. Khona ipheko onondinda babulala amaqoqo axabanisa izango ngenyanga bakhumbule abaqwi iyo yonke
mabe phuma ezulwini abazali bakho beyohlala ngaphandle kwezulu bazoqamana nalezo izithiko bese besishaya ngazo emhlabeni sigcine thina siyituza sithi hayi into lapha ekhaya le ukungoma into lapha ekhaya akubona wasezulwini obangaphandle kwezulu namhlanje khona abantu abangafuni ukusuka eThixweni enjalo ngoba into babunkulu nawo unothande khuluma la uthi ufikile ugogo uthi mntana ungathuki yini esasenza leyo mkhuba yokuthakatha njengoba bebona bethu uyathuka imina mntana umthwala kazethuli bekumthwalo phezu kwakho kodwa mhlazane walashwa mina mntana nawe uyophela lophuma mhlambe lashwayo ngoba kufuneka ukuthi wazi ukuthi wena usemhlabeni yini oyithunyelwe lensipho ephetha kuyona yakho insipho enkulunkulu phansi abakwazi ukubona umoya wakini ogeleze igazi lakho losemthandweni yakho mabebona udokotela ukuthi ulibazishumo abantu emzimbeni wakho ngoba bona babefundela ukwazi isigulo abasibonayo manje lesabakwazi abasazi xoxo ngoba segazi lakho asikhambanga ngemvelo ukuthi uhlatshwe yiva noma ukwaziwe noma udle umuthi wawulisela abazi sikhama kanjani bagcine sebethi unekhensa ikhensa lesizulu umdlavuza babona inyama eyonakele ngaphakathi emzimbeni wakho abazi utoliwa yini abanaliso lokubona ukuthi lo moya wakini ohleli ukuthakatha egazini lakho ubonile kuhle kumadwethuleni masovuke ethuleni lo moya wakini uzoqhamula phezu kwegazi lakho lizowathutha igazi lakho ligcine lingasakwazi ukudedela amalungu omzimba ukuthi enze umsebenzi wawo ukuthi igazi likwazi ukuthi uze kuthi umuntu ushawe inhliziyo igazi lakhe bese lomile lomiswa yini igazi luthunya phezulu nemoya ehlala egazini lethu emisha nokugula ugcine lokugula kuphazamisa imvelo ukusebenza kwezinto zomzimba wethu bese siyagula uthi umne wethu kaphinde kulo umne wethu uthi umne wethu uthi ugogo wakho ungaphatheka mntana mabethu yathakatha impini ngamthakatha okuchaza ukuthi umbethe lokho kumbethe insizwe ngathi sinuyiqhubu lokuthakatha mina nawe lezi zinto ezibizwa ngazo izizi angizalanga nazo nawo zalama kodwa ifihlole kayiko ifihlo okhali kanyona waphuma nazo wazalo ziyakhula nawo ziyiphinda ziveliwa ukuthi thina ziyivumo lezalwazi zalahamba sithaka ushembu zakhe enkula ukuthi azosiza ukuthi sibasondele ngokumne wethu sefikile ekhaya emphefumulo siyamcelisa umuntu wasekhaya ukuthi akamphamanda naso lezo zalwazi sikhiphe emjuquleni wazo kwempesheni simnike phela athole impahla azosethula ushembu yabethula izithiko zakhe ekhaya emphefumulo mayona abasegeza umphefumulo uze geze igazi lakho lokula geza umphefumulo egazi lakho uze nawe uphile nganeno wethula ngoba uzula wonke umhlaba ufuna umajiya bengigeza
bamnikele lehlobo lomuntu bamnikele lehlobo lomuntu bathi cha balaza enza yonke into gaba wenze yonke into bengeza liphumisa ila kodwa kusuka nalolusizi lezono zabazali bami abahleli igazi la Mshembeke usakheli ikhali lemphefumulo wasakhela umpula sengathi sakhula ngomqondo nabalibele sengathi abakhumbula ushembe nawo salibele siyakucelela ukuthi vala umlomo wakho musu ukhomba lo muzo ngomunye ukhomba unyazi umuzo onyazi mayibongozi abona umuntu kuliphutha lelo mawuzothatha umuzo wasezulwini uqhathanise nomuntu bakwethu onezono nayo zelwe abantu ababezono ezayigabule ezonini bese kuthi umuzo wakho umuzo kaMbheka umuzo onyazi izulu awuhlise ezulwini ngoqondo nokwazi wakhe engazange akusalela muntu mayibongozi wozosiza izulwane nezulwane usizo waMbheka umne wethu nje angabhazanga ikayo ithole akayithathe ayothenga imali inkosi ngicela lesakwazi sizimbi ungazi abantu bazotshela ihlilihle ezilebekayo kanti nazi sakwazi esizaneko nazo lesakwazi asambi zodwa asizalanga siphathi kwaba sithakala sithatha umthwalo esawuficolweni kayise nonina bese bawuphunge nothika nale okhalelayo uthathweni kayise udike nawo masofile futhi bayokutshela bathi uyapi nalento iyasinde thunele iyazime isemhlabeni uthathe nawo uphume ngomlomo wethuna ubone emhlabeni uthi ihlabezi ezaleni yakho kube ukama bathi into yakithi siyayithanda awushebe uyashupha ngoba izinto zethu ufuna ukuthi siye izinto zethu akuyona into yasezulwini into yasemhlabeni ethola ngaphandle kwezulu ngeke vele sivume uamen ngoba izinto esikhuleka kuzo lezo majiya bona bavuma manje baswele umlomo ovuma noma bevuma senza kodwa bona bathume wena uzobavumela mayibongozi bawuthatha ubisuku ovume kodwa zomajiya izolwasa kumando siyaphuma nabo bazilafa iminyaka amakhulu enkulungwane behleli egodini behleli emzini abantu onayezi noma ukhandwa bayolungiswa zoyopilo kumando bavume baziba kufika isikhathi sokuthiwa abahambi manje bayoyibuthula lekhaya bekhaya inkomo uyinyongo neswane beyibethele igazi labo ukuthi bayivuma into yasihogweni yokufundisa ukuhlanganisa amafutha oxhama nomfezela nokuma uxabane nomuntu fanele umshade ezulu bafundiswa ngabe inkundla zomanje bayavuma bavuma manje kushebe lo muntu wavuma 9 years wathi seyibethela ngiyonke into kamuntu bethela into umuntu webethela ngiyonke mhlawumbe inkomo wethiwa bayakuthula ekhaya umngela isithiko lezamanje lezo ithiko lezo wena ucabanga ukuthi singakhishwa ukuthi ugeza izandla ingakushebele umpula mfowethu dadewethu baba mama mkhulu ntokazi kanti kulethu umpula ushembe azoba ukukhula lensila kodwa ngaphambi ukuthi bakukhula lensila ushembe abavume bona bavunyelwa yithi siyavuma Nkosi ethule izithiko sibeka phansi mayibongozi sicela ukubona ethubeni ngoba basalele abavume ukuba lezithiko bayibeki phansi kuyithatha ushembe kuyithatha ushembe uyayibhala emajukuthweni lakhala khona ungcola wazi ushembe phela ukuthi into edolweni ihlobo akekho umuntu wazi ngoba lahle empuleni umpula yakubopha uthi ugqiba ngenhlabathi yakubopha abantu basezulwini umpula nenhlabathi amanzi nenhlabathi abantu basezulwini amen kuyindosi zasezulwini sebenzisela amanzi asebenzisela inhlabathi sebenzisela mawuqhizini lezo wayithola ukhokho bakho ungayigqiba singayiboni kodwa mawathikithi ngosuku esavuka emaphambi wakho umangalele inhlabathi uthi wena wasizolisa thina sadala umlema uthi thina siyomile impilo udlabantu amanzi thina sadala thina sohlanza sipha abantu amanzi sihlamba abantu hayi ukuthi sihlamba ithiko lezi esengasayifuni niyibekela ubabona into ethandwa uNkulunkulu lusifa ulwa nayo lusifa washawa izulwini waqhathaza emhlabeni namhlanje uqashe ebhosheni nasempuleni nakuphi uzwa amadoda efunga ethi
ukhokho wakho utangabe lolanda isikhwama emanzini noma ngolanda unomzana mama lomfaka egcekeni akuyena uNkulunkulu lo isithe salo noNkulunkulu sabaleka sicashe ebhedeni sicashe emahlathini sicashe empuleni sicashe ey'mpophomeni le nto ithandwa namanazareta aseyayithanda iy'mpophoma ilacashe khona ulusiba ushemba kacala ushemba uzokana mayibonkosi manje useGoli ezulwini lakhe izulu kaShembe lomhlaba wonke uNkulunkulu kaShembe nangu wakhiwa belemaqadini ukuthi abagezwe phela khona sizomasandela uNkulunkulu nabo bavume bamukele noma uNkulunkulu ngoba ngeke baze bangene nezilwane zabo nezimfumo zabo lesi sakwazi ukuthi mntanami yini engangithakathi songena kanjani ezulwini lo mfowethu mayithi yongena lokwenza umthetho leyongeniso babo emhleni komphakathi bangene into ebethi kwazi kunenhlaka kuba iqhumbuke ithungu indlela ephilwayo kodwa lendaba umuntu ongayixazulula noma inwakulula abade bonyaka udinga ukuthi lepolisi ukhuluma ngolwethu uhlanganise lelo zalo niyekuyena ngqo ukuthi ukhona inhlaba ezihamba nazo sebonje ngamanje esikhuseni nabo kodwa ngokomoya nangu lapho eladindeni khona sebembonile amen nani la khona lapho manje namhlophe ukhona amen umndeni uyazi izulu kodwa kudinga ukuthi siye kuye esikhulu sakhe sifike sethule undawo uthi inkosi wathi uNkosi igeza lithathu uNkosi labiza ngamalasi seluza Nkosi lelucala lothela abantwana afike umuntu wakho sheke bakhona abantu abathuma isukela ekhaya bathi mabefika uNkulunkulu wabo usizwa wasekhaya umtholi imbuzi ezimbili nize nazo ningene bese niqeda ukuyinikela kimi bese ninekhaya lempumulo uyonikela iy'nkomo zakhona sesizowageza sinoshe mayibunguza osekezwe ushembe woniwe abantu bayanxusa ukuthi abaqaphele lokho uma emndeni wakho sekuhlala ukuthi omunye umndeni wakini wabhekana noshembe iziqu zakhe fanele aqale enkosini ngoba ngeke aze agezele ekhaya lempumulo omunye wazo wasukuma wazo wathi abantu okuba sayinikele imbuzi shemo ethathwa ekhaya esibayeni akazenzi lutho uthi nina nangisikazana ngezulu lelo zulu uma umsikazana kunjengomuntu onkomba umkhono usukwazile lo sefanele umshadazela uma usikazi uNkulunkulu yena usumthelile mina ngezulu ukhona ukhulumile ngazo ngeqamba mama nothe uMasuku uthi wakhe uShembe edwamthakathi njengoba sikhuluma uthi uShembe umshaka malanga washawa izwafa uvuka umfana umfana uyahambisa kwenqoko okwenqosilwane uyalahlizela masimbuze khuluma umfana iphi inzalo yakho uthi sengayiqeda ingane zami zonke ngayibulala awubani ukuthethe icala ngoba lafanele umuntu ozomelela uthi lokho okuyinkinga bayacela abantu uma bazi nje emndenini sekuvelile abathungathi uNkulunkulu ayingakhona bafike bazendlale mayibongozi abantu ukuba baqale bathi bazomgeza kanti ngaphandle uma lowo muntu ephikilana nomngqangqo wabantu ukuthi malizekhale nophathi inkomo noma lokwezukuthi ushukuthi unenhlanhla uNkulunkulu uyifikele kodwa hhayi mina maningazi bese ngithathela lesivumo sokuyikhipha inkomo iy'nqumo lezi ey'mbuzi ey'mali lapha ekhaya uNkulunkulu wayibala kodwa lezi ababalanga ukuthi abahlukumeze mina fanele siyofuna kuwushela uyazi wezulu umbelqa mayibonkosi siyambongela nomntwana ukuthi wabazokaindosi nalowo mntwana-ke endina namkhusho nomyeni wakho kuyadinga phela nishonezi kuyo usekhulile enhliziyweni naye ushembe phela okwazi ukucela ingane yakhushuka yachithwa lahlwa okwazi ukuyishela inhliziyo ushembe ukuthi ixole ngoba ingaxolile akuzukulunga lutho fanele iqale ixole kuqala angithi abantu mabeshayela abantu akwazi ukugezana mfundisi ningakahlali phansi ixolelana ngagezana kanjani ngoba wazi umuntu uzothi uyageza phela kuphathaze fanele iqale khona ukukhulumisana komlomo kuthethelewane
kanti ukuba bagezana abantu naleyo ngane ngidiniwe ngoba wayibulala umuntu sokuyibulala ingane yakho moyo ibulala ukubona ukuthatha inqumo nenhliziyo yakho bamulala umntwana siyazi ukuthi ababheke ngala ekusifunda kodwa ababheki ngaleyo ndoba thina madoda ngiyazi ukuthi inhliziyo yakho noma inhliziyo yakho eqinisile manje bagama labalathi ngane wawuze kuza lathi ngane yakho wayesemthethweni phela wafanele into yoshimbe yakho ngoba umuntu udala ukuthi akahamba oshiya imbewu yakhe umlomokazi amlobolile wamsilisa kanti ukuba abeke imbewu yakhe mayibomboza kodwa usuke ngalo umuntu ungayenzela lutho bese kuhlulisisa bese uyayithuka wena uyifaka ecaleni wena uyifaka esibongweni ngoba uyishiye nale ngane yangabisaza kubobondweni ukuthi hawu usengijike imatiye noma ngilahle le yakho wabonisa umntwana nomuntu icala lokuwe uboshiwe dona imikhuba ngale esithwalayo ngoba lento esiyenzayo inomkhokha wayo inokondolo la lisemumva njengoba singayikhala emphefumulo sizofuna leyo nto khona ngisho inyamba labafana bakwa-Israyeli umqingo wawo angisazi ukubala imali ngiyakwenza kodwa ngithanda ukwenza kumele ngikwenzayo ubani owenzayo mhlawumbe lashaya ngasinda mina mntanami nawe yosinda hlazana kwalapho lesalukwazi mfowethu walikhuluma nawe oye ukuthiwa ufisa ngomthakathi sungayenza waba ukhuthalele usumela ukhuthalele uthenga i-TV shumteka nalutho unayi-TV ebizayo kuthi nabo bazalweni abesibasumeleni futhi siyeke ukubhuka abantwana benkosi akumuntu ayefumele inkosi siyezodwa uma ungenawo amandla unikela nenkomo zephakela afika umuntu esepakisha 2,500 athi zoqeda imbuzi ezihlanu kodwa nomuntu uyakwazi ukuthenga i-TV ka-60,000 le-2 plasma uyakwazi ukuhlanganisa imali esitofela akhiphe imali ethiwayo khona azokwenza umcimbi azokuwa umhlaba wonke mase kufanele athethe icala lezizulwane ekade zahlala esigodini somsizi uzwile umthandazo izwi eziboshwa webabamkhulu ilalele inkosi bafuna umphumuzi iboshwa zamithi nezanini zasemandulo nangaphambi kwasemandulo ziyakhala ziyabukula ethuneni azihlulanga ithuna liqishile akuhluleke ethuneni phela ithuna yakuzudlula akadlula umuntu odlisiwe ethuneni ngcolile akadlula umuntu owadliswa akadlula umuntu okuyena ubulala abantu ethuneni lapha ethuneni lakithi lakini uqonqolelwa ithuna ligcwele abantu bawamanje ngithi siyamncaba uyabona siyabuya ngemoto zakho umbona njani yakho usebona ingane ezimkhulu kade yenza zonke lokho sekuyini ushembe bantwana benkosi usenzele umusa uyasithanda wasakela ikhali lemphefumulo kodwa futhi uyasibopha izandla nenyama ngoba kusekho ucasha uzocatsha ukuthi kunawo nomfula abantu abamnathela iza la ikhali lemphefumulo ungazeli uzothi hayi sazofunda ufundwa uyafunda umuntu hayi ngiyozele yomuntu la cha kodwa ino siyazi ukuthi awuphela ihlala ukuthi ube nabantu abazokulela usufikile lokhu usufikile akhale phansi nozalo unikele ukuthi zalala wethu sengibonile uNkulunkulu wakhumuzi ezweni lasemaqadini uthi ushembe asondeze imindeni ukuze ayethuke imithwalo bese imindeni igezwe mayonkosi uyenda bamuntu umuzi kaNkulunkulu akubona umuntu amen uNkulunkulu chazile ngabafana bajabu wakazi fika unyazi wezulu ngemihla baqopha phansi abafana bajabu mawuthi kikiti wezulu nomndeni nabafana bayenzela bafundiswa bokufunde ekhaya incwadi ezikronike zokuqala 7:7 uyawuthi lapho insuku zakho seyiphelele ukuba uye kuyihlo awungashemba awungajesu uyakoyihlo bese nkosi zala yakho wakho neyamadodana uqinisa umuso wakho uqinisile umuso zayihlola yokusuwalalela umakoti wakho ungenisa inkolo kamakoti wakho egcekeni uthi yona ezobusa uyena inkolo yawuhlomkhulu bakho ese-Afrika inkolo yomthetho okungcwele kwamasiko
hiyo ndio ushemba ile tumkale uNazareth mayongosi uNazareth apelekeza Yesu ezo ushukani elezi okubeta kukiamaso emakaya zawo pile lezo impelezi ezizazo lezo impelezi abafana emazi ukabona bapile ngayo bamnyama wazi baphuma kule yandawo le ekibuza emuva nama ukukhuleza enza wena akatshelwa ukuthi lezi impilo mhlawumbe impilo amafutha eyaqoqa ishile ngala qoqa kanti namapha thatha akweza amuzi aphuma amadoda eceleni aphuma nekuya awuhlala ngaphandle ashoda kanjani emzini sekomndini indliwa phela abantu abathunjini abathunjini yona ehlanganisela amakhwana ngendlela sebekhambe ngayo ukuthi abantu benza imikhuba sebeyahoya umuntu atshontshe umndeni awutheni ikhabathi abathu atshontshe umndeni awele ayoMozambique oGhana nakubi ahlangane nabanye abankulu bamnikeze abamale kuleyo mazangana ababathuli baphamanise ngikhuluma ngabankulu abeyowela bezele abantu bathasisiba bazomnika mntwangala nawo uzomnika ngala khona bazodluma ngiganda ngawo bangeza ushubili lwabo uyabona ngapha ingane yagula mawenzeka ibe nenhlanhla yothandazelwa uNkulunkulu ukhulumile umuntu ukhulumile uzukuze kuba namasonto olithatha lokuthandazela abantu abanye baqhamuka nelimi bakhulumile kanti umdliwa ile moya abantu ethule ngapha ubesika amazi amafoya awumakhalane ezinakuthatha abantu imikhuba yenziwa abantu abakhulu abasebenzela ulusini uthi asondeze imindeni yethu ngoba imindeni yethu eminyama yiyo yafaka lezoyithixo emzini obaba bonke bethu imizitekile namhlanje bese bakhona imikhuba enziwa okhokho bethu nokhokhokazi bethu ukulawa ingane khona ezokwenza imphumisa yenkomo ngoba unomhobholo lofuna ukuceba bese kuba mhlawumbe inkomo zigcwala amathaba uthi umzi wasethini hey umzi wasemthini unonile amakhetha khona ashambe inkomo zakhona hey mayiphuma nje mayiphuma inkomo zakhona ziye emadlelweni kanti uthwele ngengane zalapha endleleni lezo ngane zibakuphika abantu zibonakala ziphuma la emposheni zilandwa unyazo lwezulu seyikhulile zizalwazi amaqhegu ziyimqhiliba zithi thina zalezana seziyiphelezi senziwa amakhwalo imkhumiso yey'mbuzi nenkomo sibakuphile uthola ithwile uma leso sitho esinjalo nawe uma lo mzondalo isihle namhlanje khona ukuthi emagcineni uyikuma ushembe lapha ekhaya lemphefumulo uyawathetha amathandana uyageza lelithule njalo mayibonkosi ngingela mina nawe ngizakuphelele mayibonkosi impela-ke bantwana benkosi ngade ngikhuluma sukumana nina nje imindeni yenu eseyinhlahla ukuthi ngayo omajiya isho yona kuyinhlahla ukuba umuntu angenankulunkulu kuyinhlahla umasebenzisele luthuba uzuke encane abafuni futhi ukuthi uze ube nowabo ukuthi uzosiza bona bafuna inhliziyo yakhe iphelele mawuvuma nithi ngiyavuma ungenzi ugcina ikalo uzesontweni ngiyavuma ngisho uwedwa ngisho uthandaza ucabange ngawo uthule ngawo sengizwini ngisho uthandaza sengizwini wena umthandaza ukuqondile sengizwile gogo ngicela phela umcelele kumbelima wena unikela yena njengoba ungathola inkosi ngicela ugogo umthethelele inkosi ngoba uthole imithwalo emkhuba yabangaphambili ngicela umthethelele inkosi eze kuwo azomkhonzela azomcelela inkosi amandla phela amandla azowaphiwa ushembe kodwa ushembe usipha ngoba sicelele imindeni yethu mayibonkosi imindeni yethu ayikwazi ukashembe neyikwama neyiwana ngolini thina siyicelele umsebenzi wethu uthi inkosi bathethelele umthethelele wena waze washithelela phansi asibone sikumemeze siginde sithi oh ngani oh Jehova oh ba elungile
ushebe uhlale esibongweni somuntu ngamunye usihlele esibongweni senhliziyo yakho uyayilalela abuke noma izenzisa noma ibhuqa noma igcinikana ayibone kodwa mayiphelele ushebe unomusa kuhle phakathi uyobona usuwathola amandla nawe uzobalekelela mayibona Nkosi kodwa masiphiwa asimusukusela uthi into yasemhlabeni uyikuthalele into yakini ugoqa uzugcina usho ngenhliziyo uthi akunalutho kusho ukuthi imali bayibona omunye wathetha kanjalo wafika la kuladelele masasikele nawe leyathi igcwele balisa uNkulunkulu ayifuni la usheba wafuna kuza lutho ukubeka ngosheba ngoba asipi lutho kodwa ngoba uyisika sezweni uNkulunkulu uyanuswa unuswa ngezinto ayikwazi kuphela uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu ufuna lezi zinto izinto eziyizenzeni imfuyo nokudla nemali yona eziyizenzeni ushebele ufuna yona ngoba mawuthatha imali ikumuntu noma singavuma alethatha wena imali bashiyela lapha bashiyela lapha nami nawo ngolisi kodwa masasebenza uthapile kodwa uyigugu loqala mangifuna ngalaza wona isiko sa ngoba sinento engikhonzile imali ingakho ngifuna sekudinga imali ukunikela uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu usekhona inhliziyo yakhe imali akekho umuntu yabona lo sifethishalele manje siqhatha wona esihlabeleni yini manje qala wona uyigugu yeke lo mqingo wasezweni ophethe impilo umqingo wonke lo okhokhwe bahlule ngokunaka abazange bawulandele namhlanje sobabuyisela khona la imthandazo lokuvuka ukuthi abijova uma wena uzibanisa Adamu noEva ungafuna umsebenzi thabatha isimo sokudla abazali bethu bathabatha izimo zokudla ngoba bafuna umsebenzi nazi izandla zawo njena uNkulunkulu uyabaphila abafuna umsebenzi ngabo bafuna umsebenzi elula ukuthi abahlanganise amafutha emboma bathathe namafutha engulube namafutha alizikhwana ashawumajiya noma ezitelezi azoyidayisela abantu abaxabanayo babulakane bona umsebenzi omuhle ngezandla zabo azange asebenze umsebenzi omuhle abazange bazazi indlela zikaNkulunkulu ushebe umhobo uyabona emhlabeni sezalwe ingane esithi thina mayenza ukuba uthi ingane yasamani akekho umuntu inganga le kanti ube abantu abathatha umsebenzi wokubaba nazana zakulina aphezulu thabatha isimo sokudla manje lo muntu mayeva ethabatha isimo sokudla mayevuka bayithonga uzovuka njani akabana ngikhobola izinkosi nama khona abantu abanenhliziyo yokuthola into esinikela uNkulunkulu aze angenhliziyo inkawu ebayo lo muntu mayengene inkawu manje amikhaleni uzovuka endani bese kuphele naye akazazi ukubese isonza kwathi thandazela abantu la uyangibizwa uthumete ngokuba manje bayabheka ingane encane ngalo inompeliso wenkawu kodwa kade hamba nonini uyitho mhlale phansi ethi kanti ingane uvuka umuntu oyenza imkhuba abantu bathatha ilwane baqothe babulala ilwane bathatha amafutha ilwane baqothe bafake emcezezini amadingezi bebahlanze namakhubana benze amakhubana mase befa ilwane zivavile bethuneni sifuna amafutha ethu sifuna ukuthi nokuthi bese beboshwa mabeboshwa mabethola ithuba lokuvela bavela beziwa zabo ingakho namhlanje abantu uzabefunga beshalekana hayi ngibona inkukhu wami ngemoto zakhe lokuyibamba emnyama wayethela usheba abantu bazofika beyiwazane wakhuluma intombazane la udadewethu uthi ngezwe nale mphefumulo ukuthi ushebe lapho ukuthi abazange abantu babekuphethweni bazosebenziwa zabo kodwa ngoba abantu babethatha amafutha elwane babekhonzilwane abantu babedlilwane uthi wavuka bezilwane uthi wayesenikela wathi cha musu kamwa uyinyoka asiboni ngathi moyinyoka umuntu kamuntu tabheka ikhe
Lapha siyaxolisa impilo lonke ngithandele phezulu ezandleni zomntwana. Umntwana ethandeliwe ethandela izinyoka. Wathi mina mntana. Ngumuntu mina. Ngibonge ukuthi ungingelele uNkulunkulu angikhiphe esilwaneni. Amazwi amabiba enyoka. Ucabanga umzimba wakho mawubheka amabiba enyoka lokwazi ukuthi usukulisa ingane uzukhulu emdala. Mase uhambile emhlabeni ucabanga ukufunda. Ushembe kale phezulu uyabadala abantu abakhiphe kulezi izithiyo ushembe anyondulule ahushule amafutha ilwana kuselilwaneni alungisa umphefumulo uphenduke umphefumulo ube ngumuntu mayingozi. Bantwana bakhe basezweni uma lokukhuluma ushembe akhulumayo mihla namazolo yakale si uyithola indawo ephepheze inhliziyo zethu asithatheni sokuthula emndenini. Lapha emndenini ufuba kuyena ayona into ekade lendaweni kuphela. Yinto yesikhoma sonke, yinto yomndeni, yinto yesigubhu sesibongo sakini. Kuba bazizwe wazisenzelabo abasabayo ukuthi bawukuku ngeke zakwenze lutho masokuyekale phezulu. Lokhu ngokusabisa naye ushembe wakhe lomuzi wakhe ukuthi uzotheka amacala abantu abangafuna abangeke umntu zakini. Okubona abanyizana abantu baphekiswa abaziwa ngoba ngaphambi kwasendulo. Ushembe ngokunaneko ngokusathele thina besikhangalene siweswi. Noma webekhangalene abazanga labantu bokuqala abaphambi endleleni esathi ukwesa banikeze ukusumhlaba. Uthe uNkulunkulu likalile umhlaba kalilwa ngase ngala abantu abawusumhlaba. Abantu bawusumhlaba basekuwa lendoda eyaqhamuka ezulwini yababhebhezi ukuthi abangalandeli inkondlo kaJehova. Bakhonza yona basebedlula bangangena ezulwini lomndeni baliwa. Lawo ushembe bakhuluma ngawo. Lawo ushembe bakela ikhali emphefumulo. Bona manje balandile ushembe bayivusela ingane zabo. Lezi abayibulala bona ngoba ibona ababulala ingane zabo. Bathi thina nisakile emhlabeni ezela amasiko nona. Thina safa sikuthandana nemkhono. Safa thina simumethi ingane sakulawa ngoba kufuneka ingane zethu ukuthi lokuzwa ngazi impelisi. Kwakuyinto nje emandulo inkolo. Inkosi ngamele ukuthi njengoba umuntu uthwazile umuntu wazana abakhuleke bakhethile izizwe. Kufuneka impungu nje ngoba kuthuse ikhumile idlo zamazi inyoka. Usho uNkulunkulu phela okuyena uNkosi isizwe sangakithi sangakini. Ukakho ingane zabantu izizwe umuntu wazana. Njalo siyasebenza nalo ngoba sesithatha bathile endleleni badlule yonzezulu yonzezulu ufuna umuntu wekhulumizwe sekhulumizwe ngathimama. Lawo bantu laba badala kaNkulunkulu ngale kwethuna bazobika isizwe ingapha namhlanje isizwe ibona ivela ukhosi kavela ngoba azikho inkosi ehleli ehlaleni esihlambukile wonke amakhosi ahleli ngamabili ehlalo ezahamba ziphiwe ngamemkhuba enyama zabantu namhlanje ukhosi akukho nangambizinangona ngiyacabanga nakunje ukube khona ehlaleni ngiyabamba kwenziwa umkhuba awuyedwa baningi yini lezikho lezihlala bahleli kuzo ziyanuka uxolisa uxola kodwa zigcwele ukungcola ngoba ayikho inkosi engafundiswa isihlalo sayo sizize oyithuswa uNkulunkulu manje asizama samhlalo lezi awuveze njani uNkulunkulu manje athanda lezitha akula ingane lezi ezizitha ngoba zona zihlambulukile thola imbungane zohlala impelezi ikhulumile zamanzi kulawa abantu la babuyele namhlanje bathathe inqumo baqediswe khona amazwe namhlanje kusana ikhona lenkosi wathi inkosi ngempela imanje ezizile ngempela ubona lunalo sekuzoba amakhosi amanye yangithi ngapha ihlala eshabe thatho amanje angaza ukuthi ezila uthi inkosi ngumcela ngoba mthokozi yakho nje amatabela ina indabana ihlaba lekuzo bayakuwe bathule bazozalana ngokuleyo mntana ngoba sesibushiwe imkhuba
esase esayifaka egcekeni sidlala abakhulu machini ini lethu esikhambe endaweni enjalo ngiyazi umuntu yathi singena phithana ngoba into amakhosi ngizumthandaza awungeni umthandazo wamizulu imali nami enkosini yakhe ngisho kaIsrael ukhona abethandaza abathi oh Lord Jesus son of David inkosi uDavid umthandazo wakho umthandazo biza amakhosi angakini bese ufika umthandazo ngoba umbenqama asithi isibongo sibe kancane isibongo singakukhosi ingalo manje masifuma la siyohlala emndenini bese simasifike uhlala emndenini sesigeze imndeni bese siyabonkosi uyotshela inkosi angakini asahambe ngamizila siyekhale phefumulo uyathinteka mayibonkosi ngoba asithi isibongo sibe nabantu amajonga ephumakayo ukuthi bonkosi aningi apha enkosini ephume ulizini adilize inkundleni anganako uyabuya bonkosi ngalakiwe azonqonqoza ngenkolo egcileni sihlatshwe izibongo uma wesezwile abantwana bakhe basezwile uthi esiqala into yokuqala kufanele siyicele uNkulunkulu nakubo ukuba basiba amandla sibatholele impahla ikuzazana uyindaba ngome ngikuzazana ingoba ikuzazana maseyikhulile sezijabwa maseyibanjiwe amazinga nazo mayezana amelizwane khona umuntu wathi wayekhuluma la simbuza evuka phezu umuntu wathi namukho ukuzizwana samashumi ayisikhombisa ungayithi la sebenza kokumasebenza athi lokhu adile lethweni ikushiwe umolo wewasebenza umvamelo wayithenda khona kompolisi umbonasi ukwazi wakwakushe umuntu waphika umuntu wabona 400 years uvele ngoba yena engathekali bese vele ukwazi wakho uthi mntana bonke umbonasi wabidika lapha ekhaya beziphuka imini bathele alosina ngoba ithaba njani ukuzalwa kulelo mzini thina saxosha konuthandazo uthi ilalela zimla azanga nawo yomku tabisi za kutabisa uje utozana madaba sibathethe amacala ushebele ekhale phefumulo umuntu ongena uzofana nawe mayesebenza le uzobakuzwa abantu ngibone ngokusebenza ekhale phefumulo bonushebeza nenkungu zeyishwele zabantu bakithi ezobapha ekhale phefumulo amen ezobageza utabisile izakuthe unalibi kathi wena uzakhomba lokufana ithuba uyazi abantwana bakhe basezweni sibathandazise labo abangaphulanga ekhaya ngoba akekho umuntu wabazomthunzela ongahambi nezilwane ngokubulala ethuneni akekho ufundisa into umuntu kuyaphela umuntu osilayo uyazi ngoba lumbenqama usungaphansi kwakhe amakhosi abefundisi bahamba neklinikhi emthwalo endini uma weklinikhi emthwalo endini ungakaphikiselo ukuyibona uyingobela ngoba ngesikhathi uyingoba uhlazane kusakuwe lezi hlelo soyifake nomoya uyothetha kanjani nazo ngoba nomoya ungabona ibawisa uze usudayise emzwini uzuyicela intethele cha ngiyaxolisa Nkosi ngangazi ukuthumuzwa ashekwe intethele uzothi usisi bese kuwa ihlele zalabantu okade uhamba phambi umoya bathi Nkosi umphumela kanjani manje wa manje udumisa nje size itongozelele izizo zakuthi zibambelele
uye wafaka umoya zabona ingane zethu leda ilungu sisokale inkosi emuwelana uthola ukuthi uNkulunkulu othembe uyabezwa bathi akasakhulumi nawe senyaphi sekhuluma nomndeni wakho ukuthi ngapeli uyadukisa kanjani ilethe unkulu emhlabeni wayivimba ube ugogo ngomlomo wakho nawe indeni yakhe akakhuluma yena usephelile esethi ngasenje manje uthi ngakudala ngakhuluma asabe esekale phemu kuyitshani usize lo umfundisi uNgwalo ehlenda uyafika ekhaya phemu okani uzolalela okwesibili uNkulunkulu uyambulela ubona ikhehla dala kuwo ethi yona elapha ngisinyoka layibekwa imali emnyama nemhlophe wayibona khona uthi yoko ubona izinto zamaphela imali leyo yapha kokho ezobopha isikhulu eqinile uNkulunkulu uselasibamandla lebhekisibamandla imbuzi yokuqala yona ethumbulula amafindo abantwana benkosi amen uNkulunkulu ephila amandla lebhekisibamandla ngoba yona uthumuhle siyathuma ingazwezulu ngalesi sibuzana selusikelele nkosi emalini ungene ngothando umile emalini msizana wehawu njalo nkosi udlule kubazala abazalayo baba noma udlule komkhulu nogogo nokhulu udlule nkosi ekokhokho lothi nogogo udlule nkosi wezulwane zonke zeigaba uzofika nkosi kulabo oqala baphambi endleleni ubanyule sheme wathi ngomhlana kubani uzobapha ekhaya befuna ubadiliza intwala ubakeze wahlabule somandla imbuzo uqala ukumushe akophe yonke into konke ezalayo ebesayazi nathi siyahlaluka uNkulunkulu wesifundisa wona kancane baningi abantu abakwenzayo kweze seqhamuithimba lithi esangweni cela nisibelisi amaqini uNkulunkulu wasifeli indlu kaSiboniso wasuma umuntu wasuma la wayesekhuluma uthi masaza sithina ukhona abantu abangabutheki zongena endlini ngomasuku abaqala bawenza khona abantu abagangayo endlini bazibabani bese besuka ukuthemba bekwasole endlini uthi isandla esolile base bekhomba bedlula isandla esolile uthi uyasula endlini noma usufika endlini khona izalwa ezahamba emhlabeni seyidinda ziphinga zenza yonke ayingeni endlini emfeni ushebe mayokopha isizukulwane lahle khona esikwathe khona akabafiki ushebe bafika beqoshiwe behlale inyuma betala isizwe akadidi uNkulunkulu wayivulela impilo ngoyisuku uthi angazi umkhulu wakhe umbani uthi wambona efele lesangeni uthi yambona uyafika la esangeni ufika ubethisi ahlale phansi alale bese manje sibonakala isamthezi wasa mawasa suma uyathweleza uhambeka amagoma nemali abuya uthi bese what's up ezenzulwa mina ngihlala la ngapha kodwa indala iyangena isuma ngokufunda ngabe singena babi ibuzo zonke wekwezokhala ngobani uthi ngebuzo ethi ngobani uthi la ufike khona uma ibuzo yakubisi la ufike khona izokuyibuzo wanawo ufike khona ingane kushebe abantu isikhathi esiningi kwafika ikona sentolanga abantu mabefa lapho bafike khona bakho amabhunu ayesebenza lokho basendulo baqabana nemishane sifanele afele khona lapho bafike okho kwethu bathatha isidumbu lapho abaphilayo bathatha isidumbu bawushimpe uyayibona ubekhulu hamba unyaka uyavuka uye ekhaya ulathi ingane lezi evasithi ngizohlala epoint ngoba alandi ushebe wabona lesingane igcwele lapho konke igcwele uphindayo hayi ukuthi sokuthi mayelelo nomoya uyakhetha ukwenza ukunisilo zonke uyihlela ihlala tugeze bona uyaphuma ifuna ukuhlala lapha ihle eqongeni ayizenze ihle eqongeni ihlisa labantu abafa banganawo phela kade kuyizwe kuyihlathi kodwa ebestation kodwa abona nje mayithuma asakizonjani kwasibonile ukubona sekuyidolo
iziqila babe kulona bashilo kanjalo noma kula umuntu shama ku thatha kufa umshwana ujoba abantu bazokubamla kodwa umphefumulo sala yona khona kwakhibili ithi osiyama umkhamba wake efika lo muzi kwakhuluma ngawo osiyama ngonyaka ka 65 ukusho uhade kuthi ngalo 15 years inkosi kukhuluma kwayo kuthi yathi inkosi ephakeme ukuba babuso umhlaba benza kithi naboshe besuka thebisi wathi yabona mase sipomela sesizwini ngoba umhlaba nipomela sesizwini ngeza ukuhamba ephakeme ngoba ngathi maniphuma la emgwaqweni nibuke igazi lomkwabo kwelintaba kwelonke iintombi zokokwenu ezazifa uthi ngasabu uthi ngabona kwenisho ekhasezweni uthi kwaba buseni baya bahlambile ngabeza thina boshe sibonisana saphindle kulo bese thina sibamenyeza ukuthi abawungena leyo kuyothi emva kwesikhathi masingolo zezibaphelele bese bebalanda khona basuke emgwaqweni ngoba iy'moto zingqina nje namabhasi ngingane aqinizwe bona uthi yayisinikosi yabo uyabona bahlale emgwaqweni benyathela zimoto namabhasi bafike isebe bahlale isikhatheni thina manje uthi beseliphendula ibhasi niphendulise ebhasini bese igazeli ngozi nabo bese bephumula bathi nani nizobona ngaphezulu uthi bekuyimpundu lokho bekunalalela la usingelwana kulawana khona kuyimpundu niyazi zaseAfrika bekusingelwana amabutho amakhosi ephangana uthi bekuyimpundu athi mabhuma esendlile senza athatha le mpundu ekade hamba okokweni bobanango bebaleka bethubeleza bezingelana uthi bayiphendula abelungu ezofriweni namhlanje umuntu edina ofriweni uthi ngesikhathi phaa ofriweni uthi igazi ligqibela phezulu komgwaqo ekini uthi kwakuyibhilidi igazi ligqibela phezulu kwebhilidi lomuntu phezulu lomuntu uhlala egazini uthi ngiyibona laba bandina uma uhulumeni wenu ehlala ngakuza thina boshe ithina phela uthi inkosi ithina phela sizophuma nomphefumulo usalele amen moya majiwa za mlokale mphefumulo kalonyazi umajiwa wazibabinyama ekolisi ayifanga impunga ichaba enze ukini kuthi inkinga nayo nyama yashuba bazoyithabele wazwapha ufuna amafutha uyabona sekubona ngesembali nofuthi eceleni abantu abafana ngasenze lesituko wazala bekhaya babona befuthele kwayinula kanje kanti babedla amafutha yiwa begcada amafutha yiwa nongafika awuyazi kwedlala manje ukuthi lento ingezomanje isiyaqale uhlanganise nayo noma wathi amasebenzi ekhaya adlalisa lokha wadlalisa nayo wakhaya wahlanganisa wasuka ngoba wasebenza ngayo ngaba ngayo siwane lezo isho njalo-ke ifikile lesizwa kade sikhulile nempela injani 15 years kodwa le kumanga inhliziyo yami uthi sengiyabona lo muzi uNkulunkulu akhuluma ngawo ngo-1965 ukhuluma inkosi yami nangu kuyazwe zifezile ibalandile emakumbe noma nomhlaba abengeziwe emathubeni ayakubula manje ayakhuluma nasemini zona bezikhuluma phezulu
Umuntu bosa. Ukoko wakabana nokoko bangiko. Ubana bafaka umoya ukuthi babangifana lapha. Ibangwana impala zegcino, impala zegcino lo ndabo abantu abasegcino. Yile zokubaza babona ngoba umuntu ophatha ifa, indlalifa. Indlalifa endala ifa, indlalifa izinto zayise, isebusayise. Amakhosi azayise. Iwandla, indlalifa. Ingabeka ifa. Kalonifa, umoya, abantu abathulezekile bavuka uzezingane ziyekulo ikusa ngalezi nkomo zethu nalezo zethu asifane sizenzelukana abemacaphune ngaphandle kwezulu ukungoma bafake egcekeni uyabona sekweshe uhamba uhambe zala yonke indawo uyabona seyabuya uselokhu ebhekeni kwakhe yini abantu abadala uzwile lento hayi lelo ngisinto uselokhu kwetela udadewethu etopumeni ekwetela etopumeni kanti amaphetha ahamba emhlabeni ethola isiqalekiso akabana umnyombo ukabana awudala yilama madodoka lama nkosikazi okhala akubazokhala nabaphumule egcekeni thina singazange sizizithu ethuneni bemazikazi ethuneni le ngane yaphuma neyaqadisisa ezintelezi kwakutheka igazi lo gogo owayikhona umethi ngane mandulo kwakutheka igazi kulihlelana nomuwa uzotholana nethuneni abashona umuntu ohambe isiwe ethuneni lo ohambe loyiwe kodwa nethuneni mama thule tuzokuwe manene ngempilo lokugcina bese ngima ukhulele umfundisi wenkosi abikele udabisi bese usiphethe inkonzo usho umfundisi abantu kodwa ngicela ngifundele leyo incwadi kaJobe 8:8 uzwe ukuthi bayepho kokubili bathulile nethuneni ngifundele kwakithi kuthula Jobe 8:8 Aye, uhlale ngoyifundana. Sengiyabo. Funda ba. Jobe 8:8. Khumbula isizukulwane. Khumbula isizukulwane. Ake ubuze esizukulwaneni saphambili. Awubuze isizukulwaneni saphambili lezo kwakhumbula isizukulwane. Isizukulwane. Ake ubuze khumbula isizukulwane, ake ubuze isizukulwane kokwakho, isizukulwane sokuqala lezo. Uthola khumbula isizukulwane. Akusho khumbula isizukulwane. Khumbula isizukulwane. Uqinisa khumbula isizukulwane. Khumbula izizukulwane. Khumbula isizukulwane, hayi isizukulwane sodwa. Ake ubuze isizukulwane saphambili. Awubuze isizukulwane saphambili. Uqinisa. Uqinisa kuzomabuza. Ufunisise hayi bese uthathla uyeboniswa abantu bakho ingane zayizona dlula uyebezizukwana zasemandulo ufunisise wayisebaso ngoba thina singabayizolo lokho siphungayo wayizolo mhlawumbe ushawela uyazwana kwebakona bakho Baba sokondo sokondo abantu sangana ngoba mina nawo ngoba abesinge nawo yasilisa nawo abesinge hambe phakathi ikhaya zenza amadoda ebukani zamadoda ekhama usiza abantu ewafuthe amakwala aze ke awuyisa umendo wabo maye bali baba udlathenyeza ingane yakhe mayenza umcimbi wakhe uthuyike wena usebenza umkhulu wakho lokho nomsebenzi umndeni awukhokhi ngazayizona uthatha sibuze kwabangaphambili futhi sidlula abaphambili siyofuna koyisebazi ngoba thina sabayizona le asazi ukuthi yilo lokukhulu kwekhala kwabalisa kwagcwala abakhumbuli kwagcwala umndilo kwagcwala umndilo asiyazi dabukahle kushuka kwayizona kasazi lutho abazilutho ngoba izinsuku zethu emhlabeni ziyithunzi ngiyabonga kwethu ukukhwela iy'nsuku zethu ziyithunzi bayithunzi sibabona manje abantu baqala balwazi kulithunzi usibabala zantule thule ikhona makubela ebusuku ubonakala ukhanya bayayipompu abantu labo thule iy'pompu labantu abadlulile thule baseyithunzi wafika ushebe wayesethi ushebe uzobadenkela bayivumela abantu amen zaphela iy'pompu nabingayise zitholekile manje iy'pompu Kamu ibona obele ngani ngani kubazana ikhuluma abafana isencane ikhuluma 50 years ikhuluma ukuthi isikhulu isisebi ikhuluma ukuthi
ngizala le ngifuna ukwande imali egrant egcekeni ina 15 years ihlelile ngangelwile la umntwana wethu wemsizi wami ngesize ushalwazi hamba sonwendiko sephezulu kancane na 10 years 15 years ingane zabo phindisane futhi bayisithunzile basemlomeni wethu kululu uyakuziwe nganene inokudlula beyithuna nendlele ithuna inkosi yakhe ithuna nendlele uhambo lasethuna lude kodwa kuyaseduze ngoba abantu basemlomeni wethu ushembele usakela ikhali lomuntu uzoqedwa labantu abahleli ethuneni bageze bavumizo namacala bese bedlule ethuneni indlela ekhaya ethuneni umgudu wethuna lakithi lohamba abantu bethu nayilakini angeke uhambe ngelini noma umfundisi wabambangeli wonkosi ube mkhulu wengane kodwa masogcina indlela ezilungile ihamba ethuneni lakini la ufika kubakho bemilo izinkonga lapho kuyapha bewe msebenzi kuduya abona sifika sifika ukhobo kwethu nasehlanga bodwa kanjani abazali babefuna babefuna kodwa isikhobo sethu kodwa sabuya abafana ngale phela kwambi abafana bajala bona ngakhoza ubelingana bokhoza uNkulunkulu wethu ozumbona nosipha ngeke umuntu uyinkomo wena ngoba abantu bezizwe nto masona bokulinkomo abantu bezizwe bafana kwa ufakisa kwazi zifakazelana ikhaya zebaba sithukana ezizonodindwa zama nabantu ngafoma abana ezalini zama nabantu sembe uthi inkosi yanezu into ezayenza kakhulu ngoba efezi kuyenza kakhulu le mina wayindini ngokwami lamadoda ayindawo afika ohlala nayo ethule wena mbizo umfawezulise lamadoda uthi sembe sizemba kamsuwathi so amulisa nje ngoba lento leyaxosha ezulwini yezezweni yayisifundisa imikhuba esikhokweni eminye imikhuba yayazi phela bahlala ezulwini usipho nazi into sobalena encane sinayina ukhishika ngelela khona into esiningi zolaba ehlezi ibumo sekwenzeka amahlala yini imbuka akekho umuntu oyeka imali imbuka phezulu kwekhala sesizeyimama omuntu uziselala omuntu wahluleka wenza inyosi kwaphindwa ngokwezisana noNkulunkulu ngimzwele lokho kuma ngenyosi akubamsile ubaba beyipeni inyosi ziba zini mangabe siqhamuka la kodwa nje inyosi yodwa nje akuyona into ngaphandle noma imkhuba abanye bazazi abantu basezweni bayichaza bathi amaphutho kanjani bakusho konke lokho bayakwazi-ke uNosipho uyayithanda into kaNkulunkulu ehle afuna ukuyikhuphula amakhosi ngathola kanzima nokwabhelele ingoba amakhosi adalwa ngqinqa abhaliswe eBhayibhelini ingakho uNosipho egijima emakhosini akwabhebhezi ngoba adalwa nguNkulunkulu uyayithanda into kaNkulunkulu uNosipho ngoba bamsana mayibongosi ngizocela uNkulunkulu angivumele ngibe umethandi uNkulunkulu emiso besikhaza nezinye izibuzo ukuthi zona zingene emacaleni kanjani ushebe wathi ngene emacaleni kanjani kodwa nje uqala wonke umuntu ile ushebe sibuthele isizukulwane ngesizulwane soliko sethombe phezulu wena uzazi mabili umkhokha abakini kanti uyihlo kwakuyibusifane njalo emgwaqweni izinyoka ngekwele kuphele kanjalo wena usunazayo ufukeza abantu bakini uyihla kanjani lutho wena uphethe omunye ulungu nonyoko naye yaqala kumedlozile enkulayo noma enkoshini uba wakuyidlozile phela nangeke ikhanse nonyoko noyihlo esibeni usunalebuka wena abantu bakho musujabo ophuma hamhlanga nomalume nihlangane ulekelele monamandla nigeze itsho ngalumalume wakho ayibongosi wena uzaziyo ngicela uma la ngikholelele ukungela ukungalezisamile umfundisi abesesweleni inkonzo Nkosi kusizana uNkulunkulu sesizophetha inkonzo kaNkulunkulu makhulu amazwi onendlebe uzwile onenhlahla
uza kwakhe lapha kuyinto enkulu okuyosilisa isizwe sonke. Ihlabelelo 2:11 2:11. Inkosi usiphamwe kwebandla. Blessed Jina inkosi